Como bien sabéis, esta iniciativa es por la solidaridad entre los pueblos, por la solidaridad entre la clase trabajadora oprimida. Es contra este sistema capitalista que tanto sufrimiento y destrucción genera, tantas guerras, tanta miseria, tanta hambre, tanta destrucción, tanta malurra. Esta iniciativa es para luchar contra las consecuencias de esta crisis que ha generado los que defienden este sistema capitalista. Hemos recibido mucho de los compañeros y compañeras de iniciativa. Nos han demostrado su compromiso internacionalista, su compromiso real ante el fascismo. No con discursos vacíos, sino con hechos. Zergatik ekainaren 7an Ezker Abertzaleak bozka emango dion iniziatiba internazionalistari. Eta gaur gu hemen ez daukagu asko gehiago esateko. Orain, zuei tokatzen zaizue. Zuena da erantzukizuna. Ni libratzen naiz, zuei dagokizue. Gaur, hemendik Algortako etxe guztietara heldu barra mezu hau. Getxoko txoko guztietara. Bizkaiko belarri guztiek entzun bar dute. Zer azaltzen dugun, zer planteatzen duen Ezker Abertzaleak. Eta agian, beste batzuen boskak, igandean, hondartzan geratuko dira, mendian, tabernetan, baina ezin da Ezkerreko eta Abertzale den boska bakarra be, abstentzioan geratu. Boska guztioiek gure egindako lana egiten ari zaretena eta badakit zinez egin duzuena fruitua emango du. Eta gaur ereiten ari garena jasoko dugu, usta oparoa jasoko dugu ekainaren 7an.